Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abantu 12 barapfuye abandi 4,400 bararwara bitewe n'umushongi waturukaga mu kirombe cya diyama cya Katoka muri Angola mu kwezi kwa karindwi. Minisitiri ushinzwe ibidukikije wa Kongo wabivuze ejo, yongeyeho ko guverinoma izasaba impozamarira. Amashuri n'amasoko byakomeje gufunga uyu munsi kuwa gatanu nyuma y'ishimuta riheruka ubwo abagabo bafite imbunda bigabizaga ishuri ryo muri leta ya Zamfara mu majyaruguru y'uburengerazuba bwa Nigeria bagatwara abanyeshuri 73. Perezida wa Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa uyu munsi yasabye abanyafurika y'Epfo kwikingiza COVID-19 kandi yavuze ko ari kimwe mu bintu bikomeye bizafasha guhangana n'icyorezo. Ashimangira ko hakiri byinshi bigikeneye gukorwa mu kwigisha rubanda no kubatinyura. Naho Mufutao Aboladinwa, perezida w'ishyirahamwe ry'inganda za kakao muri Nigeria, yabwiye ibiro ntaramakuru Reuters ko icyo gihingwa gishobora kugwa ku gipimo byibura cya 12.5% biturutse ku mvura nyinshi yaguye uyu mwaka muri kakao nyinshi ku isi. Muri Chad ho umunyabugeni Apollinaire Gidimbaye uzwi nka Dof yatangiye gukora ibihangano ahereye ku masasu yizera ko bizifashishwa mu kuganira ku mahoro kandi bigatanga icyizere mu karere ka Sahel ko gukujwe n'intambara.